Ultimate kamp nummer 144, herre single U17, René Lækker, JBF, Unamiswa Emmanuel Thomsen, LBK, SME, Domariså, Ole Jacobsen, bane 1.
Aline Appelsen, MBK, Unamiswa Rama Josefsen, Tennisklubben. Præsidentdommer Jesper Jakob Ludvigsen, bane 6.
Barnitomi, kamp nummer 147, damesingle U15. Nivika Nielsen, tennisklubben, under mesure Emanuel Jørgen Larsen, JBF. Dessinget Domeriso Utapdom. Bane 2. Barney 3 kamp nummer 148, damesingle U15. Ariane Petersen, ABK, under mesure Carla Sølsten Jønsson, B67. Amalie Brandt Christensen, Domeriso Barney 3. Barney 5 kamp nummer 149, damesingle U15. Moni Reiner, JBF, under mesure Sove Rødgaard, tennisklubben. Second stop af dommer, Barney 5.
Schutz Amassen, ABK, Unamisuatiti Knudsen Lorentzen, Lettoradik, Desane Dommeriusso, Sivert Frederiksen,
Christiansen JBM under Misva National Egil B67, Annelina Fosing Osman, dommer så Fanny Trine. Kamp nummer 153, damesingle U17. Ilona Abelsen, NPK, under Misva Nivi Larsen, tennisklubben. Inger Dan, dommer så Fanny Cecilie.
Sundlund, nummer 2, bane 2.